EM Raju ti sorry deng pen doning ko ra phora ratum BJP Racharia song long kideng. Social media long MLA Darsing rong hangaphan nong nuke cho puthak lam clerk chipi. Degrum RCC delong kimi teroi long ta prangpo. Pini Adap Abirta long pen nili sami jirbon kilingpi non-arjuik thap birtang pompen. Kedam tang mati jong ni pai krip liar ni Gorkanthi constituency ke parlo kangthi langso hawar doning koira phora ratum methang Racharia song penche osi BJP Racharia song long kachepa ogduna tumaphan Karbiang long Autonomous Council EM Rajuti Sopen kedeng pon. Bangso mai Gorkanthi BJY MMI phu Rajib Kiling pen chuphem phu ponsi kachetong dun aluhia tumaphan karcho sai ding pon. Mailong aluhiaman pen EM Raju tisu Gorkanthi BJP Mondol Committee mai phu duloingti Kongchunbang Chandrainti Chunbang Dhonsing rong hangatum pendang lok penangan BJP songja potum chetong duniti. Bangso mailong APHLC Congress la pen NPP long kedo pangrum pet toning koira phora ratum BJP long chpok du. Alang litum BJP long kachpa ogdu nalam theka chithan pona tengke methang song aphan thangnara ning kache theka vedera jok la pen non kechari ponbom BJP tum kaching thura mu ke claim ke dama sai misen ke thek longa joksi chepa ogdun lo pusi ninje. Party la jo morcha hin principle ni la bangso joining program ka popar dupon ladak sia polling station do kangti langsu pu Gorkanthi constituency long na si ladak penangan APHLC la pente Congress la pente SDC la pente NPP jo anda leader jatu homang mane pini BJP long nang join da si joining program pe dupon si lang ditumhan nili tumhin pen niang klong paling tumhan deng pon la pente claim ra penang ku sialang li tumhin pen ta lamhe lamchakang sipi no Bangso hud horchot tarwa rong ralutum akenang sodaputhak EM Raju tiso phan pinpura lo pajudo. Pinpura lo long ke jongdun lake slave culvert towar la pen thiria hoya pai kasalam pijia phansi jongdun. EM Raju tiso hin pensetame slave culvert bangke paprap jin pen selam pipo. La pen towar la pen thiria hoya pai bangta ke claim ponchia phan bor ipon bom nang pusi chechak tekang. Karbiang long Autonomous Council EM Raju ti sopen pherangke tuma thengno kaning je pon atengke BJP asong atum ke methang Racharia le phanchot le ke claim pon kali longria lo rong rubar lo kapaching thura phansi ke claim pi ke paching bar pon asokar lasi BJP phan anso se jakong pi pon thusi ke bang GMSC ki lega huta BJP phan ke ong dong abot pen ka pahai ponchia phan claim dam ponang popusi ninje pon BJP long lapen ke claim dun ke dam dun lapen ke mission ja phansi pini Kenli tu na bangkora ho o bangkora troksi amulu an tu wang sini tu nadak an BJP along cepok dunia pasi ni tu wang lo lapen ni resip pemelo saratum ta nasi an su sistemi tu dakan tilang so apuling long ke an apan ke pahai ya pasi ni tu bor ipo dong muka pen semsing inti Karbiang long live. Non malom social media long kapache thang plup ko pilo pulote akor pipenate pu kaching kialam the bangso long havar ke hat MLA Dorsing rong hang pen komania bang phi kaching kialam the puthak Facebook WhatsApp mate social media long kache thang plup puthak pini lam klar chipi pon pini agriculture mechanical gas house along non malom kache thang klong MLA Dorsing rong hang pen komania bang phi kaching ki mate akor pipenate pu kache pataralam the social media long jumput khangjang lo Bangso jok pini Agriculture Development Board Chairman Agustin Kramsa pendang lok BJP claim ba tum chelangsi pherangkia mai padupon Bangso hud Agriculture Board Chairman Agustin Kramsa pen kaningche pon atengke nona hok helam the MLA Dorsing rong hangaphan social media long akoi ke bana son thopsi aprang neli phanta long lichojor app pa koinang pilo lasi thangdara thega ve pin pen akoi ke ban thabare ra puthak alang li pin rem pon Lapen APHLC songja potum pen inut man ke do MLA phan marat marenga pipen kapang barare labangki chokche lason pulote kedam tang poro hudi phurong supialong arengang se kedam ara bangsi marat marenga TV lokusi Agriculture Board Chairman Agustin Kramsa pen ningje pon lasini ligi puang tu bangke je approve awe ke thegdun dak de ke ajagat yong si thegonong lok
ma pine red handed person de la bangke social media long da bay thang me thik ni phan ason dak thake dam tang ni phan social media long nangapar ompluason si pini akula MLA sara phanta la son si kibia bangke nili tumai hin bangke condemn lo lapen social media long isi ini nili theglong lo APSLC tum mate angtong intia gro tum thero pen se pangbar MLA sarfan methan pen se pangbar MLA sarfan la so teng blote nili ke jong dai bangke hala angtong intia tuma group ke nang le tum ada chini lo ke dam tang di phua taw na long arengang siang se ke dam ke hala ke methan kalilo mante mate thero kalilo ma agyan ame malatum labang sini lige puintung akor pila pen ate pongbong kachapatara lampen karbiang long lo hur ki chodura puthak MLA darsing rong hang pen lamklar kachi pipo na tengke bang solam the nili kidam tang penangara chi klupen nili chelong kono setan nili nona porsi khai ke daga chongkhong karbia khay tumalong abangke akor pipen ate pongbong ke kachapatar do lason jong sila po analam theke the pulote karbia khang bolong kachapatara bangke abidat nang popusi MLA rong hang sang hopen lamklar chi pipo sila so puthak si nili nali tung theng no lam klar si ping tung alam theke lalo pini neulo ilitum kacepatar miari deng ari pen kacepatar pen joksi lan lam ke the pulo tangte itum karbia khei along je kacepatar pohrung bangta mane avidet nang po ate kacepatar ke nili ni piaron mele cepatar kali kacepatar da nilingi raron mele cepatar kali kacepatar da ni supiaron mele cepatar kali kacepatar nili kor piaron nili tum hemisi angbong asonsi aku pena dorapet lasi halabang so aning we chingki je te tan chen mat ethithini alam ke tengchet barchet amat si ethithini alam ke cepatar long da lili ne alam ta lirok la ke dukok lo la bang dia chuang lo setame kacepatar alam ben pini kar benglong arlu khur chudut bulutang te itum kar bia khailong mon ke lang yar ni ke kacepatar bormuta avidat pobon buseni ning thelo bangso hut nili kupine ke chok che do kok ta hailo lasi bangso puthak MLA rong hang sang hopen ning che pon News report Longsudar in Karbiang Live. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Hawara long ke do Karbiang long pen nongnam kache thang klong alang roy kai ke kili krong kache thing era roy amen ke daigrum alang roy hello la solang roy parai harai ke kapja phan ki kimbom RCC dolong raratum cheleng long dapo raratum kache lengjia phan rong rupen chenglok rong supila pen na hok sita towar dolong ke misen ke du kenang so Lasonsi Silunijan Pencho ki hola BBDC towar Krongpur Koilamati Hawaralong parai harai ke kapja phan delong ki miki kimke ajuring piglo kai ke ka cheleng boma delong ke banlo lapen kangda hega jok langroi lang ke thehut ki inglum chok titi lasila sorai nono ki mi Karbiang Autonomous Council pen mesen ing tui muchora dolong raratum ka cheleng ki sung pen kapajok pamejia phan kidam tanga ningkan pen non aningkan capso se playing data kitang terega jok raratum la pen gari motor ka cheleng la pen osomar school ke dam ke bang penangana ki sung chechak nanglo la so jok prek jam racharia song la pen kaprek hamphang song jasemet case a all nili youth Koilamati Development Committee ke do aratum thurpak pen apong la bangso delong ki team kapatang terek pen puthot kapatang thujia phan che song pon la pen Karbiang Autonomous Council CM Dr Tuliram Rangha phan pinpuralu pajir ponlo la so jok raratum ki sung ke pholam Karbiang Autonomous Council CM Dr Tuliram Ranghang alang li theklong si contractor phan ki team ke rang patang serak nang jipu ki pu pasoda jok ajonar lo sang se pin pen cycle ponlo Nono kimi daigrum along ki kimbom RCC delong angsong gari motor bike pencheng lok raratum cheleng long po bondala bangso delong kimi ka cheleng long pa media phankang pu ponji ke ningkan kimi mate kebang jisurhini rain ko rahini ar ko chiklo Karbiang Autonomous Council CM Dr Tuliram Hang Bangsi ingpu poji busi contractor Alam Khan hinpen therangke thengno nije मैं आलम खान कॉन्ट्रैक्टर कोयलामती ब्रिज 16/1 अंडर बटपथा डिवीजन
এপ্ৰোচৰ কামটো আমি 11 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু বেছি হ'লে 8 দিনত গাড়ীবিলাক অহা যোৱা হ'ব আৰু জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে আমি এইটো গোটেই হেৰি কৰিখিনি অলমোষ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু অপেনিংটো জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে আমাৰ CM ছাৰে কৰিব তাৰপিছতে কামটো এতিয়া এপ্ৰোচৰ কামটো চলি আছে আৰু মোটামুটি এক সাইডটো 60% হৈছে গাড়ী উঠা হৈছে আৰু সেকেন্ড সাইডত এতিয়া কামটো চলি আছে আৰু যিমান সোনকালে হ'লে মই ডে নাইট ইয়াতে আছোঁ কাম যেতিয়া আদায় হ'ব তেতিয়া মই বেক কৰিম আৰু গাড়ীৰ ৰাস্তাটো সোনকালে দি দিম এতিয়া বৰ্তমান কি কাম কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া এপ্ৰোচৰ কাম চলি আছে মাটিৰ কাম এইটো ওপেনিং সময়ত CM ছাৰ হ'ব ন হয় ওপেনিং কৰা সময়তো CM ছাৰক মাতিব লাগিব CM ছাৰৰ হে অল ইন অল বিফৰ ক্ৰিছমাছ নহ'ব নি বিফৰ ক্ৰিছমাছ ৰাস্তাটো হৈ যাব পাব্লিকৰ ৰাস্তাটো হৈ যাব আৰু বাকীটো অলপ মাটি বহিবতো ইমান লগে লগে আমি পিছটো কৰিব নোৱাৰোঁ হ'লে ওপেনিংটো আফটাৰ ক্ৰিছমাছ হয় ওপেনিংটো জানুৱাৰীতে CM ছাৰৰ লগত কথা পাতি তেখেতে কৰিব কিমান দিন সোমাই দিব Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong live. Lakhain korapon nilip MSC constituency ke parlo nilip blog asa hempen kilometer truck capso se kahelo bithi langso pen borpung ke dora ratoma phan Karbi Christian group atum pen Christmas to the poor but happy and ponsi pekar om pen choikar om kirona jai mek tengpon Bangso mai Karbi Christian group atum pen chephem phu ponsi kacharli la pen hamphanga phutak chirok to mai ta tengpon lo Christian hemisi la pen rong rup ka chelang pen tok bora kenang sot pot happy and ponsi bangso jai mek tengpon lo Karbi Christian group amai phu Andrew terang pen mai ka chephem phu ponalong aluhiaman pen Karbi Christian group bidisar Dr. Lipson Rongpi chunbang John Katharatum chitong do Mailam the bidisar Pastor Clement terang pen se Clardak pen pachini pondo Mai ke cheng pen ki jut an arna ma hirjume ke dojia phan Pastor Jirsong Rophar Panjan Baptist Church pen si hirjume hang pondo Lapen arna malam pen ning ka chepa pliji lapen lahin aphan kaching thur nangji lapen tokbor charli nangji palam Clardak pen Dr. Lipson Rongpi pen than pachini pon Toy punon ate Karbi dangte Karbi ate litum akhe paprang nangji pu alam kan tum bang lo lasila dak ja simeda bang ke social awareness mate itum hamphang kaching thur nangya phan lam ke me ke than lapen anchot tagali lok charli hin ke paprang lu nangya phan của cái anh phần tum vàng đó là sila dak thì bọc tera yang kah ni tum nang lang lo ke schools tame lai hum vet do chot la pen la po anarong ke ong bom pu same la pen sumara tum luka charli athais tame ave la pen than bang abang tame ningkani si pen e phong ni si bang chot pu si tumar julong lo la si ning dup lo la si luka charli jong si itum ave mate paprang non thek thei pron te isia khei aprang ke dami phan ke katikuk thetan lo kokji la penan chot dagali rong rup chingthur nangji hawara pa chingthur nangji la penan chot dagali tum mesen mate kangsam ingsam jin mon sam do nang la pen ka chingthur do nai ponte adon tin anu tin abang pu same loka charli hin nang ke RDP vek nai pe hlo nang tum pen mon adihu long ke chitong pa chur party lo siapang si bang ke Abirta kala ara don pas me Karbi Christian group ada presiden hian pen bang khotin pas me kardom ti pije bakang lo kardom ini nitum adak borpung arong buti hawarong ke bang thei kala lo tum Karbi Christian group pen miti pen tum ka chara tang teng pen si ladak arada tum aphan social and education awareness ki pije aphan la pen Christmas amen pen nitum alang tum aphan ong edet setame Christmas gift ki pi ka pe jor je aphan se nitum akachik do la se pini nitum ki thik tanga jame ka teng pen tum dak arong buti hawara nang le sini tum ala tum pen ala bang so program tum deng long pe mi long pen ninga rong lo dak ong dung arada tum en tum long na ka chitong dun atana bang so ja me long ardi na ki bidon posi dak rong arada mas me choro lo Choki hola pen Sonjit Pro Karbi Anglong live Kidam tang mati jong ni phai cricket homarni Bokajan police station ke parlo Sukhanjana hawara long ke do sodre chorong amahang ke thegani talon bombang bomsi pining aning anabang ke ningkan sir cap ke chok mahang ke thegani nanglesi ning che parong pen talon ponlo Adap porma lom pen klimso mar pen chenglok risoi janga tuma phan prek cham kapathua sai pen si aliralon chipi pen ningarong chipi ponti Bangso mai tiri pe mai phu dilip teron pen mai chephem phu ponsi kongchun bang rajuing leng pen mai thipi Clardak pen jai pon
Melong aluhi sar poman pen kasa kongchun bang Dr. Pankaj Teron la pen phapang jang aluhi aman pen KAL AMI pru bari mingti abari mbokajan VDC amai pru babu inti pen chenglok penangan ke theki ding atum chetong du bangso amai long aluhi tum pen lam theki jai pona tengke rong rubisi ke chuki malong ke school hem duwek nangji la pen pathuak lam pen chenglok jutang rong kang same huita adim chisik erangji lapen osumara tuma phan loka charli sitame ketchenga hutpen apia potum chelangdun paminang ji pusi ningji pon bokajan pen anantirang karbianong live tangte pini adaba birta kala ponsi kang tonik lo